by the way mwaka ni ukite othela utele tasi tele mi litu undu boy wambe osu tuitala tele mi litu mwaka wa 2023 uthele Aurutambia bwitina ni ngulika na post status kila bandu Facebook everywhere kila social platform. Sasa na mundu andikite akasia uni mwaka wako 2023 niko na ndiko ini mwaka yangu ini mwaka yangu ini mwaka yangu. We yine o mwaka duti ya lebi yele. Undu wako wikide chauja kwasia mwaka ni wako kana wasia haijalishi uni wadele gadu 2024 kana nugwitha wika banga. Kanu gwetha we mwaka wa 2024 ikulu ni kuyati undwa gwetha ethabe ovendu bangite gwika mwakani ikyo biti with the TBK obo netha na akachivu konde no wetha we ko kindu ketha waisi wasie okay ndi nabikia bo lakini byo bandu nabika we ninge ekatop otama ko sionge ukite bandu nimekwitha besa wasawa ithi wana Woni tawe mu month tawe mukondi wa biashara ta mundu kwenda indi kwikala muno ndenu ai manda no mbesa ndu nisietu manda